Evo Ekija, evo ga, gromade moje. Bravo, ajde sad skloni se Eki. Evo vidiš sad, ovo, sad kad si se sklonio, pogledaj ovdje sa mnom. Evo kakav si ti bio, niđe te nije bilo. Hlad, živi, kad sam te ja upoznao prije nego što ću te ja početi trenirati. Evo ovako, slika, znači tebe nema, hladovina. A si vidio sad šta je majstor od tebe napravio. E sad ću ti pokazati zašto sam te ja, poslije ću objasniti, dozveo na ovaj ovdje plato, iznad na ovu planinu. Ali prvo da ti pokažem nešto, uzmi sada ovo. Jest da se radi o borilačkim vještinama, nemoj zamjeriti što nisam kimono, ali inače majstori ovoga novog sporta nose crne odore, crni kimono, a bijeli mi je na pranju, jer sutra je tek jeftina, ne mogu. I sad prvo ću pokazati ovaj udarac, zove se udarac mladog hore, ali prebaci na usporeni snimak. Ok, prebačeno. I druga noga. Ruke vraćaš ovdje. Obavezno je za nas majstore da imamo, pošto jedemo puno piletne, a na pilet ćemo dođu ove elastike, ove gumice, pa se nas imam toga kod kuće svezao kosu sa ovim piletna, ima puno tih proteina i toga. E sad fino ćemo sjesti kad ti master objasni zašto smo mi došli ovdje, da okrenem samo ovaj, gdje se ovaj okreće. Evo ovako, samo da namistimo. Možemo mi sjesti na ovaj beton, odbaci nešto, nećeš. Može, može ovako. Evo ovako. Ja sam tebe, pusti njih, oni nisu sa nama. Nisu u filmu. Doveo sam te ovdje da ti kažem da na ovom platovu osnivamo hram Šalovina. Zašto Šalovin? Vin ti je na njemačkom Beča, nismo po Beču šalovali, tako smo se upoznali ti. I osnivamo novi sport, pošto si ti s kickboksom bavio, ali nema tu kruha, pogotovo samo radimo ko konje. Ali ovo će biti jedan brz i atraktivan sport, zvaće se Full Box Do. To će biti sport, malo prije sam pokazao, jedan jedini potez i bit će još drugi potez, to ćemo mi samo koristiti tako kad te pošaljem na olimpijadu da ti pobjediš. Ok, ne smijemo pokazivati da ljudima... Nikom je samo slušaj ovo dobro što će ti. Od danas sam ja tvoj master, ali ne ono master, po Mastercard nego, pošto ovdje živiš, znaš naglasak Master. Jesi razumio? Jesam. I uvijek kad ti ja kažem nešto, ti kažeš yes master. Jesi razumio? Yes master. Tako vidiš da se razumio. U smislu. Gotovo. I udarac će se zvati, taj udarac će se zvati, tako mora biti brz i vi borci ćete morati biti pošteni i časni da priznate. Kad protivnik vas brzo udari, kad pitaš gdje je drugi, tad si izgubio bitku, jer ćeš misliti da te ošno neko da je još sa njim. I pošto će ovo biti sport kako Bog da vidiš one avione što smo ti gledali, letit ćemo i mi nekada. U Kini ćemo to registrovati i zvaće se nakon poteza toga gdje je drugi? Kad te udari i čim kažeš gdje je drugi, sudija prilazi i pruža ruku, kaže ovaj mali pošten, svaka čast, jest da si izgubio i to je to. Što se toga tiče, i od danas ćeš ti biti, nećeš Eki Lee, to je ono Bruce Lee, Jet Li, Jet Ski, već ti ćeš biti Eki-san. A ja ću biti Master Pepi Lee, zato što ja gledao Bruce Lee-eve filme. I šta sam ti još mislio reći? I sad, ovo ćeš saslušati, za ovo brdo gdje sam ti doveo. Legenda kaže, ne možeš reći legenda kaže, već moraš onako da imaš problema s tvrdom stolicom. Legenda kaže,
Ovdje dole gdje smo parkirali, 2 puža su bila. I to je davno bilo. Nosili su narezak i tortu. 18 godina su se penjali ovdje gdje će biti naš hram, Šalovina. Kad su došli, jedan puž je rekao sad ćemo prvo slanu, pa ćemo zasladiti. Kaže njemu drugi, ađe otvarač za konzervu, ufati se kaže zaboravio sam. Veli kad si zaboravio, sad ti hajde dole, hoću, ali nemoj ti da mi dirnu tortu. Kaže neću, prođe 9 godina, kaže dok se spusti 9, 18, nazad, to je 27, sad ću ja malo liznuti ove torte. I onda lizne kad iza drveta kaže, još jednom dirne, neću nikako očiti.